Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kıymetli YouTube görüşçüler. Biz dostlar Noloqat'tan Kırgızata ayılındayız. Kırgızata ayılından Töröbek'e dostlar şul bir jaş kuluntaylar geliptir. Haligi ençige bir жақшы өспүрүм кармайын дегендерге кулундардын сиздерге bir маалыматын жеткизүүгө келдик. Жақсы келесіздер дагы тандап алып, содалашып, баалашсаңыздар болот. Баалары дагы мындай базар баасында арзан жөндүү гана коюлат экен. Төрөбеке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук, иштериңиз жакшы бекен? Сизби? Bir 3-4 кулунду bir чыгарган боюнча көрүнбөй кеттиңиз. Болуда секин. Bu kulunlar кайсы жактан келди экен? Bunun al Bişkekten geldi, Dançak. Dançak ba? Ооба. Erkek mi? Erkek o. Жакшы. Жакшы. İçini açıp görsek bulur musun? Olur. Kança bir? 7-8 aylık. 7-8 aylık var mı? Mayaga bir. Bir yaşta alamaz. Benim çiğ götürdü. Hakikati. Benim çiğ götürdü. Aslı çıkılı eken, ne kadar aç koy. Aslı jetkirili eken. Boldu. Yaş. Şu hakikaten şu 7-8 aylık bulun eken. 7-8 aylık. Bu enesinden gelgen Bişkek'e. Bu Raşi'den gelgen mi? Enesi men bozu eken. Şu jalın albayla koyup optur ha? Şu jalın kırıp koyuştur özü örtümen. Tibedim işte. Uzun suvağa eken özü. Oyun uzun jakşı nesi. Qanday жоғыштығы? Жоғыштығы жақсылы hem. Жақсылы. Boyun ölçüp görmediniz aka özünüz? Boyu 1.45 çıksa gerek. 1.45. Normal çıkar. Жақсы екен өспірім машалла. O berkisini alıp geç. Al keler berkisini. Özüme laf kolayım. Az orak mı diyeyim ha? 1.45 болған мындай өспірім Данчак екен. Есін айтымына қарағанда. Өзіңіздер дағы сындап көрсеңіздер болады. Мен бір тұяқтарын жақындаған көрсетейін. Тұяқтары төз екен бары, көрдіңіздер бе? Тек тұяқтары жануар. Gel. О, Төрөбеке бір салып көріңіз мынаға, кел әке. Gelene salayım. Ayda aytta bu gelen. Ayda ayттың. Keçe mi? Бұл қанша айлы екен? Бұл тишini açın, şul 4 tiş eкен. Sərdə bu enesine ne alacaksın? Yok mu lan qalsan? 4 tiş eкен. 4 tiş. Canıvar. Bu o güzgü var, birge çıkalım. Bununuz ne eken? Karabayır mı taza? Enesi Karabayır, atası Avrupa'da aldık biz daha. 4 tiş eken ha canıvar ha? 4 tiş eken. Bastırıp koydun mu? Ha bir bastırıp. Evet, bunlar kaydı. Bir minip koyasın bize. Beri qaytar qoy. Bol beri qaytarla. Төрөбеке, мына 1.30 чыгабы бая? Чип болот эсен. 1.30 чыгат а? Машалла. Кулунтайларды жакшысын тандап. Орган нерсе мына. Атасы Европа, энеси Карабай. Раз аргындашкан смешныйден а? Екеуінің баласы біріл айтылау? Әденli айтам. Әден айтылады. Bir alam degенге берер. Содалашы ба? Көтің жақсы нәрсе. Баласын айтың Төрөбеке? Басымla ben kalmak tuğan 72 kemit verem bak. 72? Ola kemit. Екісін алды шайыр бәс бе? İkisine kızık. Оқшаңыз бен қызық ба? 72 мың сом кем бар екен. Сода болады екен. Мынау че Данчак? Dançak'tı. Sədlə 94 qoyğan. 94 мың ha? Ова. Бұның дағы түшіп бересіз? Бұл 94 мың жерде. Лауы 72 мың болды ha? Ова. Дағы сүйлөші жолдары болады. Содалашып балашасыздар. Бітті бастырып қаң. Ет жануары. 72 мың. Ден таса путуголу ден сол кызын. Ден сол жебиштер жакшы бекен? Көтөң жакшы. Мына энесинен жакын эле ажырап тур а? О, энесинен ажыратып эле саткан экен мен ал. Жакшы.
Содаңыз берсін Төребек ака. Болыпты. Ап. Рахмат сізге. Көрüşүнгө чейин достор. Аман тұрыңыздар.